Sebakhulumile labo labaqeqeshiwe kulendzaba. Ngicela nje sibambisane indzaba yethu sonke singayithatheli futhi phasi leli gciwane leli liyathela liyahamba liyahaza akusimalanga lamangaphi belenda semkhwakhweni nyalo selicishe ligcwala yonke leshiselo and sitawusala side tinkomo emakhaya sekusebusika nyalo setababethe kudla nitasuke ntiyekele nitsithela wayeka lihlangane nalethi letinato siba sonke siphele bese kokugcina bonkosi lokunye lokusihlasele emajabhane labulala abantwana bethu so siyacela kwekuthi nalapho uma abantwana baya esikolweni noma babuya esikolweni batali abahlangane ngoba siyathi ukuthi abantwana bethu baya kunasiya esikolwa nasi sihlangane utasisita umphakathi kuhlanganwe sathi ukuthi abantwana siyabaphekeletela kuyesikolweni noma sebabuya futhi sibuya nabo umntwana ungamthumi esitolo yedwa angahazi noma ngangikuphi asibathi labantu National Commissioner nangilophethe emaphoyisa nyalo baphume yonke live lapho kunalokuganga khona ukuthi sibone ukuthi ebantwana baphephile titfolwe letigebengu ukhona lo asolwa kutawuthelwa yonke indzawo sengenile bo media bo social media kusecithisa kutawuqhubeka akhulume emaphoyisa asetikwawo lo mkhankaso kepha adzinga nine ukuthi sibambisane uma khona lo solakalako lenimsolako nisheshe nibike angeke siluze abantwana siphinde siluze tinkomo ngisi lekufanele ukuthi sikubiyele tonke leto tinfo lethu sithi nje asedlulise lokho Maswati sisho kwekuthi kutawulunga uma sibambisene siyabonga ibe ihle imphela sonke sebayikhulumisile lembi yetifuyo ye-foot and mouth ephana nje ngetulu kwaloko kumele bayishoko yemazimu nasikhula bekukhulunywa kuthiwa kunemazimu kakunetinganekwane temazimu umuntu bekangadiki ukuthi basho ukuthini abantu abadala bebasho kona lokuthi awu singahambe ebusuku ngoba kuhambe ebusuku kuba netingoti letikhona ukhange ukuthi sekuyalinyala bakhona ke labantu lebenda lomkhuba lomubi lo sihlala nabo labanye siyabadi sihlala nabo lamakhaya siphumile ke bekunene siyacela vele ukuthi sibambisane nakata uqhamukela ngakuwe uvele usimemede siphumile khona amaphoyisa solagcilela amahlathini asifuna letigebengu ikakhulu nasala eJericho ngoba sesiyatiwa lokuthi singibani singeke sireste thina silale singakamtholi lo mntu loyo sitamthola nayo utawukhuluma ukuthi lokhu bekakwentelani ataphinze hambe lo mnye 3 kilometers kusuka esitola ekhaya akusiko safe sikhona-ke tindzawo la sesitholakele khona lesifo sifuna ukuthi ke la sesitholakele khona tingasasuki tinyama noma elibisi lwaleto tilwane le lati khona tanzise lelive lonke ngoba lesifo sitawukwanza lelive lonke sibulale tinkomo tonke eveni sicela kubika nakuke ngoba nine mhlambe bantu bendzawo sicela ukuthi kube khona kunaka lesifisa ukuthi nikwente nibuke lokho ukuthi letilwane tenu tigula kanjani noma tiphatheke kanjani sendele kokuthi sitowuvimba kokuthi tanzise lesifo ngiyacela ke la sina Dr. Maruve lo nguyena abukele isigodi saseshishiselweni ngawucela ukuthi abeke amagama bese emva kwakhe sewuyabeka na babe mathenjwa kusho ukuthi yini into lekufuna nitigadze le emakhaya
sitawuphuthuma nje bekunene siya understand ukuthi nijakile kubheka emakhaya dokotela Koka kakhulu bekunene. Number 1 asilapheke. Yabona. Siafecta, sigulisa leti ngomo, sigulisa leti ngulube, sigulisa letimvu, sigulisa netimbo. Uyibona njani ke lenkomo leyiguliswa ngefoot and mouth? Kokuqala, uzawubona lenkomo leyinombili, engafuni kudla, engafuni kuhamba nje, ngiyabona. Itawusalela emuva kuletinye. Utawubona lenkomo leyenda njani lephukusha amagwebe emlonyeni. Bangwa yini ke lokho? Bangwa nje ngemabhamuda emlonyeni. Latha ubhama emva kwa 3 days. Usale tilonza. Kwesibili utawubona lenkomo leyenda njani leyiqutako. Utawukhaza kundetilonza noma amabhamuda kuletinsele. So siyacela bekunene siyacela if ikhona lenkomo yakho noma lesilwane sakho lesisoli sakho. Usheshe utsintse emadibhane wakho kwekuqala noma leli office la agriculture lelidudana. Ngiyabona. Kwesibili asoyi-isolate lenkomo leyo. Ihlukanise kuletinye ingathi oyanzisa leli gciwane. Kuyevakala bekunene? Yes. Siyabonga. Vakane mandla gijima ninithi